Epa Star The Sultan meninggalkan TBS. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Terminal Bares Solo. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga terhibur. Selamat menyaksikan. NPM V50 baru saja hadir. Sudah 4 atau 5 NPM yang sudah berada di Terminal Bares Solo. Penuh sesak terminal hari ini. Lansek Mani dan juga di tengah akan segera meninggalkan TBS. V33 sepertinya akan duluan meninggalkan TBS. V36 V50 yang masih menunggu penumpangnya. Lansek Mani V18 segera meninggalkan Terminal Bares Solo dan diiringi V50. Patikawa baru saja masuk NPM pertama di Terminal Bares Solo. NPM kedua ada Mandalika GB3 karoseri di Putro jam 12.42 dengan PA7101Q plat nomor. Dan 12.50 ada ANS meninggalkan TBS. Epa Star yang kedua meninggalkan Terminal Bares Solo jam 13.92. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.